Hi guys, welcome back to my channel. Video tharnin karon le leta tun tuma video kan en how to kan clear how to chu title in huang hian Stonehenge chungchang kan clear how do nani Stonehenge hi a filmak danglam takania England rama om ani Stonehenge chungchang hi soitur atam em a tu te sak nge engtia sak nge asak dan chungchang te tiang hi a ngai dan sang sang oma chung how chu kan clear how do nani boina hian chuan Stonehenge hi London thim lampang mel somriat vela la om ani a he Stonehenge hi asak dan te apian phung te en hian amak ani thilmak pakhat ani seven wonders of the world a pokhan an lo tel to nge ani kha chuan i Stonehenge chungchang hi bona kan thlir ho don ani chuan Stonehenge in huang hian a structure a apian phung a hi sar kalang deuh hian a oma chuan heng sar kala hian lunglian pui pui in cher chuan ang hi hmu tur a om ta heng hi hilmak pakhat ani athan chu engtin nge sakania heng lungte hi engtin nge lunglian pui lung sang tak chunga engtin nge a han om chho tu te nge da a tu te nge tu te sak nge ti hi bona an thir ho don ani chuan heng lunglian pui pui te hi fit som pathuma sang an nian san zong hi chuan awang a cha zong hi fit sari loya a cha an ni ani chuan alema in huang hian structure in huang hian lungte reuh te hmu tur awma kha blue stones kan ti ania hetiang lungte reuh te hi chuan hetiang blue stones hi ton thum atanga ton nga loya rit an ni the a chuan a sir vel wal tu circle siam tu lunglian tak tak te hi ton som hi panga loya rit an ni the ani tinge khang lunglian pui pui te kha I anin cher chhuana tinge makdang lam taka an han om chho vela ti kha hriat thiam a hara hriat ani lawa kha amakna tizual tu tibel cha tu chu ani vele ta ani chuan I khang an sak lai buna chuan a omna rei to Stonehenge hi kum sam nga chuang loi kha om to nin arin oma archaeologists le academic scholars te soidanin research bedan kum sam nga chuang loi om to angin an ringa kum sam nga kalta kha chuan nge engthiam na pangi khatiam makdang lam structure makdang lam tak mai kha nge an sak ti kha I hriat a har ani tung how tu boina an sak dan te an idea an tho khom ate chu boina kan thir ho don ani chuan heng te hi kum sang ma kalta sak an ni ti kha arin oma kum sang khat zan hi atang kum sang khat zanga inkar borbel hi asak
ti giant tribe ti khat khan lo ti hi ani yang ai dan chu chuan heng giant tribe te hian khang I manlai mi te kha mi asak na tur dan khan an tran pui ti hi ani bele ta ni apalina tan chuan 17th century libel khan archaeologist John Upbraid chuan Celtic priest house sak ani ti hi aron ring bele ta ni ma se heng hi alak tak lawa chan chu Stonehenge hi Celtic priest ho Celtic pui thiam ho ron pian chua ma om dei to khania chu ban he theory chu alak tak em lo ani chuan apanga na kan soi le tur chu alien house sak ani ti hi ani a chuan he theory hi Erich von Däniken manlai theorist astronaut theorist ani a he pa hian he alien house sak ani ti hi aron ring bele ta ni alien house hian an thiam na sang tak an thleng thok thei mang te nemo tiang lung lian tak tak kha an toi pui manlai mi te kha an tran pui ani ti hi ani asakna dan khan an tran pui ani ti hi ni hei hi evidence tam tak po ma achan chu crop circle kan ti mei alien house in biak na ang alien house signal ang te po kha I headline hun I Stonehenge bul field ta hian mu ania he crop circle hi enge adang daya a shape hi achan chu signal ni om tak ang kha tiang thai huna khan alo om tat maya heng hi engtin tak nge om dan hi an shelo ta ani heng hawi alien ho te na signal min pek thon mishing ta signal min pek thon I ani te po khan an search na ma se hei hi crop circle chungchang bi khi video dang le ata crop circle te po hi an puta chu bain alien house sak ani ti po hi arin om ani chuan makdang dai le chu summer solstice kan ti ni tla tur moi tak hi headline hun Stonehenge huna hian enge diglutuk mai hian akwa alai zone atak hian nalutuk mai perfect lutuk mai mu theina oma he ni tla tur butu ja mi tam tak po tourist te po hi an kalchin ani chuan Stonehenge chungchang an thui chwa dan le chu I manlai mi te khan headline hun hi enge mun thiang tim ngain tiang an pathian biak na tan ten in thoi na tan ten an lo mang chin ti anita University of Bradford ami professor Vince Gaffria chuan research bein X-ray technology le lasers technology tem mangin helai Stonehenge mun hi a thui chianga chuta mu chua chu Stonehenge nuai enge lein nuai a khan enge monuments kan ti tiang structure monuments kan ti kha som panga chuang kha omni in a hretlat mea heng hi kan la explore le enge kan la le thuk lo wang la mulo ni ang mai khana soya tu bain hen Stonehenge nuai te hi an lai in enge han explore le dewila I thil monuments ti sang kha mu le thei te poina rin oma chuan enge in ngai dan comments la malo jiak be ula enge tute sak nge ni in na tute ho nge ti nge ni in tin taka sak nge ani in ha lo comment ve ula khati zong ha tun tumadan chuan ani ta video dam ne karon le batanga kain mule cheu don ya bye guys